esibhedlela sizokhuluma ngama-issues esibhedlela kuzasenza sibe confined to izinto ezihle kuphela singakhulumi ngezinye izinto ezisihluphayo as omama. Indaba yama-contraceptives ibuhlungu. Mina vele ngikhula, I was a size 28 because I used the cheap ones that I can afford. I'm now a 36. And we are because of ama-hormonal tablets lawana asinika ama-side effects amaningi kakhulu. We just balloon up. And then osamfana ngalendlini ngoba bathanda osilenda sesithiyo. And then lawo kuthiwa ngama-non-hormonal, they are so expensive. I remember FMD planning, they cost $20. And for me, ngakhumbula $20 lokuyathenga ama-tablets awe-dollar. Ngicina sengiyathenga awe-dollar. Mina vele i-weight yami akumelanga ibe nkulu because ngilensimbi enyaweni. Meaning that mele ngihlale ngimaintaine umzimba wami not to this point, but because of using ama-tablets ngicina sengibhalona up. Okugcina kungenza ngibe le problem medically. Kunhlupha unyawo lwami lolo luvele lumele lumaintaine i-weight. And then nje lokuthi hayi angisabuke ngendlela engifuna ukuthi ngibukeke ngayo. So isicelo sami ukuthi ama-non-hormonal lawa kathi indaba lawo engaphiwa maybe for free. Ama-condom inganobaba akhona awamahara. Thina mama because want to ukuthi si lathi si anti mzulu doku uthe vele ama-abortions vele kasosi ayenzakala for thina nxa usuthe wasebenzisa i-family planning lay then ugcina usuzithwala. So i-non-hormonal lay iqakathekile kithi. We need it to be accessible. Ibe cheap bakithi. $20 enzima. Ngoba ukungayicabanga ukuthi vele uyidinga uyithole iba nzima kakhulu. So we need those non-hormonal things which is zibe cheaper for us as women. Ngiyabonga.